Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sayicholehil Choacue Atquas Quitzin, Nikela Gulbal Sahunchik Rehebliqak Angel, Solok Salisantilhu. La Isaralux Utyokin Chakuch Beninkil Chirulehunk Amokain. Lishholomile Katsolbal Chiruli Shamana in Nashche, Shrakik, Hultikank. Shnawal Ruli Jesús ut liratin. Liqa versículo nakatausalihu Juan capítulo 5 versículo 39. La eshtekeke ol chisolbal chius shsa lisantilhu shbanak nekeko slash taubal hunelik yu amchisa ha lisantilhu na atinak chikwish. Useblish solom liqagwa Jesús kebek rikin chiru numenak oshipchia. Liqagwa Jesús kishye na balsut rehem. Chanru taraqeq chishkunilain li raila li tishkul abanan kama naqeblit solom inga kesh olep tishtawbal ru li ratin liqaqwa Dios moko ke ruta chish tsilbal rish moko kesh koshlata rish chishkunilik aruki yehe kerhem atqwas kuitzin rabinkil li ratin liqaqwa yal rabinkil chihokaan moko junta tarikin rabinkil uchkebala chol chish tsilbal rish ut na libak chirish li ratin liqaqwa Dios manakakulah kui qela o anakwan chihokain ninkoshla nakhokan kwan lipoyanam linkani keshkul li ratin liqaqwa Dios khul li saqin linakutuk liqabe linakamuk qesa lish tawbal qibrikin liqaqwa Dios uchishkhunila inaqakul utkwana qinka naqakereta likaru yoko chishbanunkil manaqlikaru yoko chirabinkil utinka naqakereta likaru nashche lishkholomi liqatsolbal chiruli gutana innashche keshtauri be Galilea. Akshkwakli chikan li Jesús chiyo akshkut besi chikan rip chirulish Maria. Utablish solom liqaqwa Jesús kamanak ke sutqi kuchik chishbanunkil ish angele plik ay naqeb chaqshbanunkil nakhter haan li karib. Kamanak laq Pedro ki amokep shbe li juntesal chishik chikarib chiruli oqinaan. Abanan chiruli oqinaan ma khun li kar keshchap. Naqak saqew chikanan. Khun li queen linka ni keshnawru Kwang chak chireli ha ut kishtiere heb naqtesh kutlish tyoyeb salish nimeb tohonak aran keshchap na bal likar eblish solom la Juan lish solom liqaqwa Jesús li rarosh ban kishnawru naq ha ampe liqaqwa Jesús li kiatinan reheb ut kishtiere la Pedro sa jumpat ki pitskokak kwi la Pedro ki numshik ut tohretal nakikulak chireli palaw Liqaqwa Jesús ki atinak rikin laq Pedro. Chirish likaruki kulmang chaq nakhter. Naq kishye naq tishkelish chu amsash kaba liqaqwa Jesús. Abanan, liqaqwa Jesús kishyere salihu Juan capítulo 13 versículo 38 relikchiyal ninyakwe. Tohmajiak na yabak litso kashlan. Agaqshaye oshsut naq inka nakanauku. Hay hun li atin ut hun likaruki kulmang chitsakal reru. Ho kiyehe kishban liqaqwa Jesús. Shbanaqlaq Pedro o shipsut kishyenak inka nashnawru liqaqwa Jesús tukhretal naqkimajikwan. Abana salihona lain liqaqwa Jesús kishpats relaq Pedro marelik chiyal naqnashra. Utjonaq oshsut laq Pedro kishyenak inka nashnawru liqaqwa Jesús. Liqaqwa Jesús oshsut akwi kishpats relaq Pedro manashra. Laq Pedro akshkhalak chikanan. Kishkup sirib. Kishkeretal nak maka ashkulub. Kishkeretal nak yalhun poyanam. Likwan shmak, likwan shpaltil. Li ahel ruhu nak li ak yuam chokre. Utiqagwa Jesús nashnaw tsakal. Hukanak kishyere. Chacholan yaqeb linkarner. Hay nakataw sa lihu Juan capítulo 21 ut versículo 17. Rikin li panuho main, rikin ebli atin na in. Liqaqwa Jesús, kishkam kuchik chaklaq Pedro sa lishbehi lishbabal. Ut kishakab kuchik sa lishbehi lishbabal. Kinawe kahkwi sa syanqeb lishsolom juntesal. Nak kishakaba kuchik laq Pedro sa lishk angel. Nakakeretal chihokain, Naqlishkup sinkil qib khwal ángel ru sa liqatyuam resh banunkil junaqlik ángel sa lishk ángel liqaqwa Dios ángel rush banaqal likishkut besih kwi liqaqwa Jesús lik aru kishbanu liqaqwa Jesús rikin laq Pedro
sash ak'obresinkil ixkuajik, sash sutq'isinkil kuchik chaq salix ministerio, nashk'ut chiqu naqliqakua Jesús nashk'uleb' chixjunil li jo'kyal nikexkubsirib, li nikexk'e retal lixpaltil, li nikexk'e retal lixmajelal, li nikexk'e retal naq'ajel tz'aqalru liqakua Jesús salix chu'ameb'. Liqakua Jesús naraj ajk'wi ak'obresinkil la'at, naraj x'ak'obresinkil liqam, naraj qatenq'ankil, naraj naqtulanaqo, naraj naqaq'e retal, naqajunes mak'anu koru chixpanunkil. Pantioxakue naqxinakuchb'ini chiru li junk'amoka'in se liqak'anjel tzolok salisantilhu, la insaralux utnink'ela b'oqb'al re naqtinakuchb'ini sa jun chik rejeb liqak'anjel.